Hayag wenno patay. Tinapalabas na istorya ni Rosana kini Michael ti may papan iti pakasaritaan ti ayan-ayat da kini Tony. Nasdaaw ni Rosana gaputaan mo ni Michael dayta nga istorya ket adda pay innayon na iti istorya ana sao kadakwada daydi apong da. Gapo iti dayta nagatapen ni Rosana iti kinataon ni Michael. Iso a dinamag na no asino ti apong da ken no asino ti kabsat na. Naibaga ni Michael ani bogan ti apong na ket ni Roldan met ti kabsat na. Iso an amwanan nga iso ni Michael nga anak na. Kinid daw na kini Tony ti panangyawid da kini Michael. Itagagayem adtoy ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Biyag wenno patay. Naimbag ijay balay da Ophelia, tanataltalged ka. Sige tata, no day tati kunaya. Ket agyaman ak unay iti kinaimbagyo kanyak. Awanan yaman na, Barok. Kuna ni Ophelia, sumurotak ka no, tapno makitak ti balay da. Tapno umay kantulat ta sa rongkaran. Tata, Mala. Agrobwat tayon, Barok. Aday ta, nakalutong akon. Sigurado, magustuhan ni Mama Ophelia tilinutok. Adag doorbell? Wan, inlak ko nga mintigay. Gapot na awan ni Nana miling ita. Katagmay may saak dito'y balay. Inak kita ano asino ti dimtan. Imposible ani Papa. Sigurado amarabyan iti husto day jay. Siguro ni Mama Ophelia. Puwan na saan ang mga na ni Roldan. Di matgayam kotse ni Papa. Mabit lang, Papa! Adda kakadwa ni Papa? Nakalukatan, Papa! Sige, sumrak kayon! Ni Mama Rosana Jamaysa, umis-isam. Kan, adda pa'y dua akadwada. Irikap kuntoy din. Mama, asino dagijay kakadwa kayo? Tinasayaat, tulungan nak amangipan kadagiti merienda. Wan, Mama, kan napag-iso, nakaluto akon. Nagluto ak itiin na po'y kansidaan. Ado dyan linutok. Sigurado maibos, tadamot gayam sa nga ili. O sige, bitbitom nga rodan day ta termos tapagkapyan ta ida. Siya kun ti mangiggam dito'y tray. Wan, Mama. Yamamok ti anak ko, Tata Alberto. Siglat. Iso ni Laila. Laila, iha? Isumat ni Tata Alberto. Ken ni Siglat. Ay, naimbag nga oras mo, balasang ko. Naimbag nga oras yumat. Laila? Huh? Si kakadingag paiso dayta. Laila? Huh? Jak ni namnama ang makita ka dito eh. Michael! Laila? Michael! Oh, Michael! Nay, agam amo kayo adwa? Michael! Apay agas ta ti rupam. Limit litam.
Anya tinagbambalagam. Sa dino tinapnapanam. Layla. Michael, agyaman nagtadakan. No amumla kumakalayon nakasapsapulan ni Roldan. Layla. Awan ni Roldan. Saan pa yan nagaw-awid? Kapatasapsapulan na ka. Agyaman nagtadakan. Nga maapayakas na tilangam. Anya tinapasamakan ka. Aguray kayo man. Jak maawatan ti makitkita kada kayo. Siya kunti mangibaga, Tony. Nisiglat. Kat iso ni Michael. Ti anak ta. Michael. Naamuhak ti kinapudno. Babaan ti istorya. Ti inistorya kada kayo day dinanabokan. Pakasaritaan mi kani Tony. Pakasaritaan mi anagan nakyo. Anya. Dagiti agnobyo. Katda kami kani Tony. Katda kayo kani Roldan. Dagiti singin. Wen. Tony kan Rosana ti kunaday di apong bogan. Anagan ti agnobyo. Jak nalipatan day ta. Wen barok. Siyak ni Tony. Kat isumat ni Rosana. Da kami ti ama. Kan inayo kini Roldan. Anya. Michael, anak. Pakawanan na kami. Iti amayo. No apayakas to'y tinagpampanagan nyo kanirutan. Pakawanan na kami kuma. No da kami kiniroldan dagiti singin. Asino nga rodyay baknang anang ikalay sakin ka. Tibak nang anang bilin kadagiti tao na. Amang patay kada kami. Idi ka ipaspas ngay na kami. Asino day jay ng awan ng puso. Kaya't ko amamuan. Kwa, anak, aawanan day jay ang tao. Nabayagan api mosay. Pudnuti ko na ni Mamam, Michael. Nabayagan na natay. Tony, Iso asaanan nga iso ti panunutam, anak. Tinapatag ita, kat addakan iti sidong miki ni Mamam. uwan anak. Isong agpaimbag ka kuma. Di ka agdanag. Taaywanan da ka anaimbag. Kan adamat ni Layla, anabayag gayaman apagayam yo kini Roldan. Kabsat mo, iho. Ang kakabsat tayo at talo ka da Roldan, Michael. May sa ti amah tayo. Kat kayat ko kumangibaga, ngagpipinatag kayo nga kakabsat. Kat sapay la kuma, tagawidan ni Roldan. Tapno na anayan ang mabukal ti pamilya tayo. Jak ni namnama, akas to'y kayam ti pakasaritaan nyo, tunay. Uwan tata. Hala, sapay la kumata mabukal ti pamilyayo. Ang kasano day ta? Papa Alberto. At damat asawa ni Rosana. Tata. Sa bagay,
Saan aday ta tilapad iti panangipatagyo kadagiti anak yaw? Mala, sapay ko ma, tawan ti rumswa aparikot. Idaw-dawat tayo dayta. Tata, Kas pagaam mo ti amin, baknang ni Solomon. Iso ti kabaknangan iti entero abugalyon. Maaramid na ti amin akayat na. Ado ti amok may papan iti pamilyada barok. Tata Alberto. Dakes da a pamilya. Dakes ti aramid day di amana. Nga isomet ti timmawidan na. Amo yugam ti may papan kadakwada, tata. Wen, parok. Saan alimod dayta diti bugalyaon? Iso akabuteng da ti pamilya a Samura. Awan ti mabalin amang kontra kadakwada. Taiti kanito a kontraem. Patayin dakan adagos. Tata, Kasta ti kinadakes day di amana. Nga isumeten ti timmawidan na. Nabilag ni Solomon sa Mora. Baknang day jay at tao. Iso nga gananad ka barok. Taiti ka nito amaamuan na nga agkit-kita kayo kini Rosana. Ang mga nodakes ti pagbanagam. tata. Agan-anad ka, barok. Iso matlagayam ako na kanyak day di apong bogan. Anasken kanwadanggak ti istoryana. Gaputan na pataglaunay iti biyag mi. Burbur tsa idi kanyak day jeng imbagana. Ngamdjakon ingkang kano. Michael, Pudno gayam day jeng nga istorya. Kat da kami dagiti singin. Isumot day di babaunen abakat. Anang italaw ka dagiti singin. Juan, anak. Utang ko ana imbag anakam day takan ko ana. Ni apong bogan. Impatag na kami. Anak, Sipod ubing kami kiniroldan. Narik nami ti panangipatag na kada kami. Isong ay di pimusay. Kasta unay aladingit mi kiniroldan. nasakit tinakam ko. Gapotadyak na abutan na si bibiyag ni nanamokan. Tanam na laangan ti kasarsaritak. Ha? Ijay daklan tinao di a lugar anapanak. Gapo iti panang sapsapol ko kada kayo, kada nanabokan. Kat ijay ko anamuan. Nga ijay gayam tinangipanan na kada kayo. Kat ijay kayon anagnaet, itinaunday apanawan. Ha? Napuoran ti sigod a kalapawyo. Ngam nang ipatakderak iti sabali. Tabarang laang no maisarong kayo kaniroldan ijay. Anya? Nabayagan. Asinapsapol kayo, Michael. Nasursur konti amin nga ili. No daduma, maawan anak kon itinamnama. Ngam nagbalinak lataan at ibkar.
Aging nga anak kadano na ijay ili ti daklan. Nga ijay gayam ti ayan nyo. Katagyaman na kiti Diyos. Gapo, tanasarakan kayo. Mama, Katsapay ko ma. Tamapakawanda kami. Iti na ito'y anagbambanagan niyo. Tony, rumarag. anya, sa dino ti papanam? Rabina, Basta rumarag. Di ka agdanag. Agsubliak matlaang. ngem sa dino ti papanam? Importante launay ti pagnakita. Di mo ka di maipabigat. Saan? Itulod kan, Saanin anaskan? ngem Rosana. Di nagpakadanagan. Kabaalak asalak ni Banti Bagik. Ngem, O sige, rumarakon. Rosana! Oh, di na ko nintaltalak. Sa dino nga tati papanan na, kat rabiin. Oh, adto'y ti agas mo, Michael. Inumumon. Inyangar ni Tata Alberto dayta. Agyaman at Amo, Michael. Jak ninam na maakabsat kayo gayam kini Roldan. uray siyak. Jakmat ni namnama akasta. Sayang. No adda ko man ni Roldan. Kompleto tayo kuma. Kanayon nakapampanunutan ni Roldan. Kanayon arumwar amang sapul kan ka. Anya, Kandito yan ang nagnaad ni Roldan. Sipod nagsabat ti dalan mi dito'y bugalyon. Imbilang ni papaakas kamang ti pamilyami. Gaputa makita na anasingpat. ammo ka din ni Roldan akabsat da ka. Saan na pa'y nga amo? Ngamin, saanan ang nagaw-awid? Saan pa'y nga rudan ang naka-enroll? Pagad-adalan ni Papa iti kinapulis. Gaputa day tamat ti kayat na akurso. Ngam sayang, tadi na naituloy, gaputa saan mat ang nagaw-awidan. Katsapay ko matagawidan. Iti kasta, maamuan na matan ti kinapudno. Ato yung tibayat ti Arkilak, kabsat. Agyaman at. Mabit lang ang tabumaba akon. Nasip nga ti aglawlawan. Ngumsa na balin. Basit lang ti pagnaag aging gay ti mansyon. Katsapay la kuma, tamadanon ko, dadoray. Michael? Papa? Imay ka lakinita no nakaturog kan. Kwa, sana ka makaturog. Michael, jakmat nagsarday anang sapulkan ka, iho. Ngampulos nga awan ti makaibaga iti ayan mo. Ngagpapan kini Roldan. Awan ti makaibaga iti ayan na. Papa, kat pagyamanak taadakan. Michael iho. Agdamagak manen kan ka. Papa, asino dagiti nang ranggas kan ka. Ibaga nga ni Michael ti pudno kay ni Tony gagayem. Di uliwana dinggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Biya! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, nagpakawan darusana kan Tony kini Michael,
gapu iti napagtengda iti biyag kini Roldan. Pinalagipan met nila kay Alberto ni Tony nga agan-annad daytoy. Gapu ta nabilag unay ni Solomon. Ket amangan no agpeggad no maamuan ni Solomon nga agkitkita da kini Rosana. Nagpakada ni Rosana arumwar. Sana palubusan ni Tony gapu tarabiin ngem di na intaltalak daytoy. Iti daytamot lagun daway. Simrek ni Tony iti sled nga ayan ni Michael. Iti panagsarita da. Nagdamag manen daytoy. No asino dagiti nang dangran ken kuana. Itagagayem adtuyen tituloy ti nobela tayo ana pauluan. Biyag wenno patay. Agdamagak manen kan ka, Michael. Papa. Asino dagiti nang ranggas kan ka? Ha? Kaya't ko amamuhan iho. Tanas ka na sungbatan dati naramid da kan ka. Kwa, papa. Ibagam ko makanyak no asino da. Kwa, papa. Saan da ataga ditoy? Ken, jak am mo ida. Anya. Itian niya aga po arin ang gasanda ka. Pinagtripan daklaan, papa. Anya. Jak idaman mo. Ken baybayan yan. Tinaskan kat si bibiyagak. Oh. Lipatan yun ti may papan kadagijay at tao, papa. Roldan, di ka pa'y maturog. Nakatugaw ka mutlatan. Awan nagdumaan nyo ni Michael. Kastamot idi ni Michael. Saan na makaturturog? Agpampanunot. Tikabsat ko. Pinatay na. Roldan, Agbayad da itinangina. anya ti panpanunutan. Balsak ni Big Boss. Di kagsaw iti kasta, Roldan. Amangan mo da makangagkim ka. Ipulong da lakit di ni Big Boss. Di kagpanunot iti kasta. Amangan mo may sagmak ka. Awanin ti sirbi ti biyag kanya. Gaputan na tayan ti kabsat ko. Roldan, Opay a pinatay da ni Michael. Anya ti basol na. Awan, saan ka di? Wen, awan ti basol na. Nukas tangarad. Simirak ni Big Boss. Roldan, di ka agaramid iti pakadaksam. Pangasim, di ka agaramid iti pakadaksam. Dayjay ni Doray. Nakatugaw iti entrance ti mansyon. Sitsitak. Psst! Psst! Dayjay. Timalyaw dito gate. Kat umayan. Rosana, Wen. Siyak. mabit na ang ilukat ko tigit. Umay ka, darasam, sumrak ka. Ni Fatima. Nakaturugan itisilad na. Umay ka, sumrak ka. Sige, agkape ka. Kabayatan niya isang saganak ti ka nang. Agyamanak. At natadami kin ni Fatima itay. Prito akar ni ti baboy. Kan addamot ten natang na. Agsida ka dimot ni Fatima itinatang? Agsida itan. Sipod na amuan na paborito ni Roldan tinatang. Paborito na kanumutang. Anya?
Amom ka di? Iti na minsan, nagsangsangit ni Fatima. Ha? Ngamin, naitagtaga-inap na ni Roldan, adakas tinapasamak na. Kan kailiw na kano ni Roldan, dayta ti sangsangitan na. Anya? Amom ka di, dakkel ti nagbaliwan ni Fatima ito. Agpapagayam da kanun kadalay lakon vina. Wan, naibagamat day ta kanyak ni Layla. Sapay ko ma, tagtultulo yan, ti panagbalbaliw na. Sige, mangan kan, Ophelia. Tamapantan ijay silid. Ijay ta nga ituloy dagsarita. Nakaturog ka ni Fatima. Saan ko nasingan pa'y? Irikap ko matlang tiritaw. Itay pa'y anak katurog Nabanog ngamin itay aldaw. Nag-insayo. Nag-sparring kami. O sige, umay kan. Mapantan ijay silid ko. Ang mga numalukag pa'y ni Fatima. Doray. Nabayagan na sapsapulak ni Nanang. Ngampulos adyak masapulan. Kan pulos nga awan damag ko kan kuana. Ha? Nasarakak da Tony. Ngam isulangan ti jakpay nasarakan. Panagkunam nga ta. Kat makitak pa'y ni Nanang. Ha? Doray. Adda ka din na ibagbagakan kaday di nanabokan. Maipapan ka ni Nanang. Ha? Iti istorya ni Michael. Natayan ni Nanang. Ha? Michael? Juan. Nasaraka ko ni Michael. Kat iso tinakaibaga. Anatayan tiinak. Ita. Ulitak ti agdamag kan ka. Awan ka di tinaibagbaga day dinanabogan kan ka. May papan kan ni Nanang ko. Ha? Kuha? Kayat ko amaamuan. No amum ti maipapan iti daytoy abanag. Kuha? Nagkadkadwa kayumat kanina na bokan. Kat amangan no ada na ibagana. Maipapan kanina nang. Uwan. Natayan. Tinang. Anya. Pakawanan nak. Nujak imbagbagakan ka ti may papan iti dayta ang panag. Rosana. Pakawanan nak ko ma. Doray. Uwan, Rosana. Nabayagan anatay tinam. Kastatin ako na idi kanyak ninanabugan. Sakbay nga intalaw na idi dagiti singin. Imbaga na kanyak dayta. Kuna na asyak ton ti makaammo amang ibagakan ka. Doray. Rosana. Rosana. Sorry. Sorry ka talaga. Gaputa dyan kung imbaga daytahan ka. Gaputa agamakak. Ang mga nudakas lang, tibo nga na.
nagamakak amang ibaga. Kaputa amangan no anya pa'y ti panunot ng mga aramidan. Iso pa'y kit din ti pakatayam. Iso ngay limod kulatan. Inaklon ko kan kayta. Kaputa na amuang matgayaman. Amoy pa di. Iti na minsan ang nagdalusak di ta basement. Simgarak, idi na ilukat kun tilandok ka rin daw. Anya? Amuklatan, nagparik na day dinanang mo. Nang kinasarita ka. Ajak mabalin nga ipudno kan kati amin. Kaputang amangan no pakataksam. Kat itatanan mo am. Sabay ko matagta ng karusana. Tinakaitan ni Manday di inam. Kat iti ka no mismo asolaryo. Iti igid ti balayo. Anya? Kuna day dinanabogan. Dinilin na kano ni Ansot. Amang ikabil iti bato iti igid ti tanam. Miso na labit. Nalaka makita ti tanam na. Kunam ang nagkaruutan ti aglawlaw ti solaryo. Nga makitam to ijay ti tanam day dinam. Anak palawlawan iti bato. Kas iti nakunak itay. Ita na amuam ti kinapudno. Agtanang ka kumaro sana. Di ka agdarasutos nga agaramin iti kontrakin ni boss. Taamangan no maisagmak ka. Lagi pong kumada ito. Doray, agpakada ako na. Agyaman nakiti kape. Mapankan? Ngumparbangon pa ilang nga. Nagsapa ka matin apumanaw. Inakon, saan ako nga agpakita ka ni Fatima? Ha? O sige, inakon. Aguri ka, itulod kan. Saanan anaskan? Itulod kan. Saan abali ta nasapa pa'y mag? Sige, agyaman ak no kasta. Nakaul-ulimag ka. Anya ti pampanunutan. Doray, no addan to dakas ang mapasamak kanyak. Sikanto ti makaammo ka ni Fatima. Anya? Apay, anya ti planong. Diyak mapalabas daytoy, Doray. Ngam Rosana, pangaasim kuma. No anyaman ti pampanunutam kontra ni Boss Solomon. Saan mo kuman nga ituloy? Ipagpagapong kumakin ni Fatima. Kan kadagiti singin nga anak mo. Ita kadipay tanasarakam idan. Dakas at tao ni Solomon. Ti may parbangkan kwa na. Kat matay. Anya? Siyak ti madanagan iti kasta nga ibagbagam, Rosana. Pangaasim kuma. Agtanang ka. No bilang tadakas ti mapasama kanyak. Makamukanton ka ni Fatima. Di ka agsao iti kasta, Rosana.
Ibagam kanyak ti plano, tatulungan ka no anyaman daytang. Saan arumbang ngagmay-may saka? Doray, Si dada anak at tumulong kan ka. saan kan ngagsaba? Utang ko ana imbag anakam kan ka. Ti panangay-aywan mo ka ni Fatima. Kat no dakas ti mapasamak kan ka. Kasanon ni Fatima. Di tabagim ti pangibagaam iti daytang. Saan asyak? Agpanunot ka kuma. Rosana, pangaasim. Di ka agsagmak. No dakas ti mapasamak kan ka. Kasanon, dagiti anak mo. Nasarakam lang arudan dagiti singin. Kalpasan na, dakas ti mapasamak kan ka. Awan serbina. Doray, Anya ti serbi ti mano atawon apan ang sapsapon mo kadakwada. No di mo matla idamadengnan. Gaputadakas ti mapasamakan ka. nakadanon tan ditoy. Isardeng munti kotse, Doray. Bumaba akon. Sige, Agyaman akan ka. Naimbag ka unay. Sige, bumaba akon. mabait lang ang pangaasim, Rosana. Di ka agsagmak. Kasapulan na ka, dagiti anak mo. Rosana, Pasensya kan, Tony. Itala ang anak kawidak. sige, sumrakan. Agyaman ak. Ala, aglayon ta ni Diya kusina. Apag iso, nakaluton da na namiling kan Laila. Agar mo sartayon. Sige. Kalpasan ti Armosar. Agpakadaak kada kayo. Sa dino ti papanam. Adalanas kan apapanak. Nga magsubli ak tumatlang. Sa dino. Saanin anas kan nga ibagak? Basta pagsayatan tayo ti papanak. Di kay agdanag. Agsubli ak matla ang adakos. Sige, mama. Nasa di naman day ta apamanam. Agan-anad ka. Wan Layla. Kat di mo kumabaybayan ni Michael. Di mo liplipatan apa inuman iti agas na. Kanayon kang agangar iti ramot kan bulbulong. Nga inted ni Tata Alberto. Wan, mama. Mama, sa dino ti papanan nyo. Apay adiyo ibaga. Di kay agdanag. Agsubli ak matlaang. Mama, Kat iti panagsublik. Sapay kumataad dan ni Roldan. Tapno makitak matan. mama. Wan nga rod, mama. Sabay kumataagawi dan. Ala, mangantayo nga rodan. Kaano ti panagsublim? Diyak maibaga, Tony. Ngam sa anak ngagbayag. Sige. Ngam talaga ka di adi mo ibaga ti papanam. Adala sara ka katao. Kasta ka di. Sige, inakon. Agur-uray ni Tata Alberto. Agiddan kami arumwar. Mabit lang. Ikang ka iti kwartam. Saanan? Ada kwartak. Di ka nagkadkad. Kaya't ko la sigurado nga da aramata makwarta. O sige. O, atoy. Insaganak itay daytoy. Nagaduday ta. Alaam ko ma. Agyamanak no kasta. Agan-anad ka kuma, Rosana. Juan, Tony. Sa dino, ti papanan ni Rosana. Gagayem. Di uliwana dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paclay.
Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!